agaccenaro qualques errors. Hi ha de nouvelles locuturi de l'occitan que creson que d'emplegar lo preterit sion mai occitan e que si per correggisson en lo meten aquí que cal pas. S'emplegar lo preterit in l'unitat de temps uei, la frase es incorretto emple en occitan. Perché es incorretto per amor que dono dos informatius de temps que se contradisson. Exemple d'errors. Eru. Tomberei lo telefon just aro. Tomberes e de preterit vol dire que es pas uei, e just aro vol dire que es uei. Fa que cal dire has tombat lo telefon just aro. Aqueste matí passeron me veire. Aqueste matí es uei, passeron e de preterit vol dire que es pas uei. Fa que cal dire aqueste matí son passat me veire. Un autre error. Aqueste matí vegeri Lea e me diguec que vendrio. Aquò és pas possible. Aqueste matí es uei e vegeri e me diguet es pas uei. Fa que cal dire a me aqueste matí ai vi Lea e m'a dit que vendrio. Din l'autre sens, l'influenzio francimando pot butar a generalizar lo passat compausat. Ma se volem parlar un occitan normal e corrent, cal toujours faire la diferença entre los dos temps, cam foguesse dins un registre familiar e mai vulgar. Eru, en 2010, s'en anat veire Joan e avem parlat amb ell. En 2010, aquò és pas uei. S'en anat e avem parlat, passat compausat, aquò és uei. Fa que cal dire, en 2010, anèrem veire Joan e parlèrem amb ell. Un autre error. Hier sui partit a la pesco, mas ai parlé agantat. Hier és pas uei, e sui partit e ai parlé agantat, aquò de passat compausat vol dire que uei. Fa que cal dire, hier anèri a la pesco, mas agantèri parlé. Un autre error. Dimas passat, vol dire pas uei, s'es pas sentit pla e és pas vengut. Aquí cal dire, a me dimars passat, se sentiguet pas pla e venguet pas. Ai tal. Espero que aquest video vos pourra ajudar e que podrem parlar occitan ensemble en oblidant un peu el francès. Anem, adesias!